Kibaro-ini kia Nyayo uri muthe wa muthia wa kambeni cia kumatha kura, mutirithia wa William Ruto Rigathi Gachagua augite riu kire gitigaritie ni muingi gukeumiria guikia kura tariki 9. Kwa hivyo tungetaka kuuliza Wakenya wote ya kwamba siku ya Jumanne ni siku ya maana sana kukomboa Kenya kiuchumi, na ni jukumu lako ukuje upige kura, kwa sababu hata ukimpenda William Ruto, hata ukipenda mabadiliko na ukose kupiga kura, hutakuwa umejisaidia. Kwa hivyo huu ni uchaguzi wa kubadilisha uchumi wa Kenya. Kuma kwa murogo wake gutuika mutirithia wa Ruto, Rigathi Gachagua augite rutikoretwo rugendo rubuthu, indi muingi ni umanyitireire na njira igwete. Kila Mkenya atayarisha kitambulisho yake, aichunge vizuri, aamuke mapema, aende kupiga kura. Na tungetaka pia kuomba vijana wetu, tuombe vijana wetu wasikubali ile mpango ya machifu ya kununua vitambulisho yao. Kuburana na ungumania, kubuthiria akenya thogora wa muturire ni mucecioneki iria iteterithitio ni atongoria ya mucemanio uyu rungu rwa mathaa 48 mari matigaritie kithurano gikike. Mutirithia wa William Ruto Rigathi Gachagua akoretwo gituge bare kampeni cia ngwataniro ya Kenya Kwanza, akiuga kuma riria mambiriirie ona gutwika rutikoretwo rugendo rubuthu, ena witikio ati tariki 9 akenya ni makeumiria na njira nene kumaikiria kura. Ngiribotera Inooro TV de Kibaro-ini kia Nyayo, kaunti-ini ya Nairobi, njitagwo Masi Wadia wa Muriithi.